A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Arkanul haji khamsatun. Al-ihramu wal wuqufu wat tawafu was sa'yu wal halqu idza ja'aldahu nusukan wala tujbaru. Wa ma siwal wuqufu arkanun fil umrati aidan wa yu'addan nusuku ala aujuhin ahaduhal ifradu bayya hujja summa yuhrimu bil umrati ka ihramil makki wa yati bi amaliha asanil qiranu bi yuhrima bima minal miqat wa amalu amalal haji fayasulani. Walau arama bi umrata fi asyril haji summa yahiju qabla tawafi kana qarinan wala yajuzu aksuh fil jadidi asalisu tamattu bi ayyurima bil umrati minal miqati baladi wa yufarriq minha summa yunsi'ah hajjami makata wa afdhal ifradu summa tamattu summa al-qiran wa fi qawlin at-tamattu afdalu min al-ifrad wa halal mutamatti damun bisyati alla yakuna min hadiril masjidil haram wa adiruhu min duni marhalataini min makata. Qultu ala sah minal haram wallahu alam wa antaka umratu fi asyril haji min sanatihi wa la ya'uda li ihramil haji ilal miqat waqtu lujubid dami ihramu bil haji wal afdalu zibuhu yawman nahri fa in ajada anhu fi mawdihi sama asyrata ayamin salasatan fil haji tustahabu qabla yaumi arafatah wasabatan idza raja'a ila aliha bila dhari wa yundabu tatamung salah sati wa kadha sabatu walau fatadu salah satu fil haji fala dharu annahu yalzamu ayu fariqa fi qadaiha bainaha wa baina sabati walal qarin damun kadami tamattu. Qultu bisyarti alla yakuna min hadhil masjidil haram wallahu alam. Bermula ini satu pasal pada mengadakan rukun wa nusuk. Jadi dalam pasalnya beliau penyata limusannif adalah rukun nusuken, rukun wa nusuk. Sebab ada kalian pembahasan memang pembahasan pun rukun haji. Namun rukun hajinya adalah termasuk rukun umrah haji kecuali ukhuh tu. Jadi yang kebahas itu rukun nusuken, rukun rabu nusuk, rukun umrah dan haji. Bermula rukun haji itu 5. Data 5 al-ihram. Yang maksud ihram itu niat ihram. Ba ihram, kita takbiratul ihram, ni takbiratul ihram. Tak ihram dengan nusuk, itu tak ihram dengan haji atau tak ihram dengan umrah yang maksudnya. Kita taniat tatama ihram haji ataupun ihram umrah. Kata Pak Harim tu, kata yang halia berkon. Halia genting, halia ing urinang, halia pakai cop, nyo kata Pak Harim tu. Dengan sebab kata boleh tambah dalam haji ataupun dalam umrah. Ataupun ihram mutlakan ya cik. Hana tatamang hana ihram dengan usuk ayu ihram le. Ni tatamang lam ihram. Kan ihram haji ke ihram umrah. Umrah tak alihkan kepada haji ataupun kepada umrah ataupun kepada kedua-duanya.
Ataupun letak cara apa ihram lagi ihram titik. Ihram lagi ihram komandan. Kita jangan komandan lah. Nada tu pupuk ihram haji dah pun orang. Ihram ni lagi ihram komandan dia. Dia mau ihram tu. Haji. Nanti haji Prat. Ketua rombongan. Ketua kloter dah. Okey. Jadi ihramnya dia secara itlak ataupun secara taklid ataupun secara tak khusus laju dengan umrah ataupun dengan haji. Wal wukuf, dan termasuk rukun haji lah wukuf, dan tawaf dan sa'i dan cukur. Apabila tadang bab pendapat cukurnya nusuk. Idza ja'alnahu manaji ja'alnanya kan kita nyawa puji kan. Kita yang ada buat pendapatnya nusuk. Tapi urusan tak puji cukur yang nusuk. Yang pujinya ke syariat. Mangkilah bagi paham bahasa ulama. Yang pendapatnya yang kena kayak waktu ini Gimana? nah yang pendapat waktu informasinya karena tertibkan seluruh rukun. Menteri akan dipegah buat rukun-rukun yang tertib tadi hanya pertama dalam rukun mutlak je. Rukun sembahyang tertib mendung je. Dari lagi tersebut. Tapi sini naik hana tertib menteri lagi tawaf dengan sa'i. Nyo kali tak sa'i mata tawaf kuda mana payah sa'i le mata tawaf rukun. Jadi tertib adalah bab sebahagian besar rukun. Bukan memandu rukun. Maka ke pegah tertib menteri papai wajib tertib mentang. Hana ke gobong ni boleh. Papai wajib tertib akan pegah cipna tertib. Man papai wajib tertib menteri akan kejelaskan rukun. Jadi sebenarnya cimukunya tetap nah. Anjuran. Cimukunya anjuran. Cuma khilaf tentang pun cimukunya rukun ataupun mengat halu atas haram. Jika hendak bilang lah rukun. Maka pendapat yang masyhur ikrar rukun lagi. Tahlul salat, salim. Dengan talim kaji datang huntut. Dengan talim kaji telah kabu. Jadi talim tahlul. Jadi yang masyhur salimnya juga termasuk rukun sembahyang. Walaupun nasihat tahlul kan janji. Jadi rukun yang terakhirnya ke tahlul. Rukun yang terakhir tak berbuat ibadah, ke dengan rukunnya hala atau yang haram dalam ibadah berukun. Dengan sembahyang haram pegahaba dengan tasalim je pegahaba. Dalam haji haram pakai anda nicop dengan tahalul je dengan tak cukup je pakai pakaian pakaian nicop. Wala tujbaru dan hanjit tak tempel rukun dengan dam. Ini lagi rukunnya hanjit akan tahu ngerti kami. Ngerti kami rorok daku kami. Ngerti kami gede. Kami gede atau kata yo ngerti kami. Dia jadi tahu ngerti kami tak berarti kami tahu muka kan. Kau daku kami. Rukun hanya dengan tahu kau takut kemeng. Walau sebahagian rukun ke dia. Ti tawaf dia nyom 5 ge, 2 ge tu dengan tahu ketika kemeng je han. Jadi rukun seluruhnya hanya dengan tahu dengan dam dan sebahagiannya pun hanya dengan tahu dengan dam.
Dan jika kau dengan yang kandam. Yang kandam bibri kan? Jangan narukun. Mami kan nanti mau masak mami? Hah? Hai tawah mana hotel? Ya behek tawah. Anjir nuzul. Oh dengan kloter terakhir kan? Dia dah ajukan nuzulnya. Ya. Dia haji je. Buat umrah je cik. Man peng. Dia haji je nak payah peng. Nak peraturan Roy. Nuzul. Kan biasa si bote buat trip sana. Pada nak urung muhi 2 bulan memang dah rohi kan. Ya wajib kan pada bulan kan. Sekali urung yang kloter pun baju Madinah pejam Madinah kan nanti ada. Pre dia. Madinah. Urung kloter pun kau pun kan lambang kedua kan dalam Madinah. Cuma kloter pun biasa nudul. Urut kelih kaji wajib pun. Yang biasa dengan kloter di padi trip. Ya dia lah boleh dengar. Boleh dengar apa-apa orang mentang. Mana trip nudul man. Dia buat kan? Hana buat hana tru, atas hana tru. Kan hana tru je kan. Karena tajik ubat je. Pokoknya Metroman. Makan yang bayar lo kadang-kadang dia buat kamu jam-jam. Yang kapal dalam. Kamu belum daurau ya, kamu jam-jam. Tapi miu haji kebiasaan ada masalah. Sebab laganya tidak untuk yang nak main kan, kadang tim ngobat tiat, yang gerumpak pun, yang gerumpak pun buat yang pun kon tawaf ju. Sampai baik kaliang-kaliang pun. Baik trip san. Orangnya juga, kalau juga ni. Nangang wo cit. Tak tebak motor lebih hai puol. Oh tak tawaf ju tak iya ju. Apa dah? Hingga mabit malfa dah yo kali talol. Kadang diukurkan kaje kepremen tawaf tak iya ju kaji talul tawaf dengan berlai kesuci kan tak iya apa tak iya dengan main je tak iya wa ma siwal wuqufi arkanun fil umrati, dan benda segala rukun-rukun kecuali selain wukuf itu jik rukun pada umrah lo. Jadi rukun haji mampu paling bawah tanya jik rukun umrah kecuali wukuf. Jadi umrah nak payah wukuf. Dan ditunaikan wa yu'addan nusukani, ditunaikan akan kedua nusuk baik umrah atau haji ala aujuhin, di hati beberapa caranya, kependapat cara. Cara menunaikan umrah dan haji jika dua boh haji. Nyon apa di macam apa? Yang pertama ifrat. Menunaikan haji ifrat ataupun nusuk ifrat. Makna ifrat mengasingkan. Mungkin dah berbuat.
Dengan bawa kita suruh ifrat, dengan bawa haji hanya seorang. Kemudian ihram hanya seorang dengan umrah. Pakiban ihram dengan umrah, lagi ihram penduduk Mekah, itu kita bid. Ulu asur kita baca. Betul ke ihram haji, kali pun ruku haji. Gejak ba miqat, penangkapan miqat ulu tanah hari majud. Ihram maju. Kami kat yang kali na. Kiban. Kibar dah kan. Hanya kain. Sebab konyan berarti hukum ihram konyan jid lagi hukum ihram Mekah. Ni gua bam kadra kenapa puji. Oh, tanah hari banjir. Hana umrah alam. Kenapa kiban umrah tanah hari? Kiban tak ihram tanah hari. Ihram tetap pamikat, urang tanah hari tetap ihram umrah dengan mami pamikat. Begitu lo pergi haji kait, dia gua kena ubirul lali ke ihram. Mungkin buat ihram. Man lagi hukum urang ihram maki dalam arti dia si kurang tanah hari, si kurang tanah hari. Jadi dia gua upu biasa tajaan. Ke nak tempat tu yang tolong pun. Tanim. Dia tak kabel dia berburu kon haji ke tak dia tak main kau lah. Gimana? Dia berburu orang, ya? Ihram umrah. Kamu ke urun tanah hari, gini ihram tanah hari. Iman ini. Hah? Urun di tanah hari, gini ihram di tanah hari. Hana. Kerbina kan sahaya. Hansa. Kan tempat ni dia tempat ni mikat tu wajib. Tempat tu wajib. Gesi dam. Oh, ihram mikat gesi dam. Kan. Wajib tidam. Kan miur nama hari macam bahasa tebet cik. Miur orang lewat. Ihram bil miqat wajib. Yang ke maksud ihram murad wajib ke tebet udua tanah hari. Oh kena awal kedai bambirul lali. Nak awal lam. Tak sih. Yang wajib ikutnya kita bid Kaka untuk sedam dong. Nya anak ihram di miqat. Sebab na mendum ke ihram di miqat termasuk wajib haji ya. Gimana? Le ihram dah le kena dam lam. Dam tamat tu dam. Hadam tamat tu sebenarnya pak ihram mikaci. Gadah mikaci kau nyan. Ihram dam tamat tu lantaran gadah mikaci. Tapi je nak dosa. Tapi menyo urang yak waji. Pura-pura urang tanah hari hukum Mekah geni ihram nak dosa. Ngamadang denda macam dosa tu. Maka naturah haji urang jauh haji dia apa punya ibadat yang buat dosa. Yang tu yang terang tuntun. Cuma menyut tamattu ana dia dosa. Dengan hana ihram di Mekah dia dosa kaji ketempel dengan dam. Maka kencit kait ihramnya kait untuk mangat sah haji dan mangat gada hari gada dosa. Wahana pun ibarat melambangkan dosa yang wajib haji kan.
Sah mentang haji. Getong kita yang kali haji dengan anda terbubuk wajib dengan tertempeng endam. Yang namunnya nak kira urang ibadah haji kan. Urang bubuh hari mana kira ibadah haji. Nak gedam di Muzdalifah, nak gedam Mina, kecuali tak uzur. Yang tempelan mentah nak ada syah. Yang orang pakai pakaian dicop. Nak pakai pakaian dicop baju. Dosa ada. Dam dikena. Tapi kau uzur. Haji pakai. Hana dosa tapi kenang. Kenangnya pun kun. Kendam ni pun duk pun. Apa dah? Padat. Haji cara pembunusuk ada kala ifrat. Tak haji dari miqat badat. Tak ihram tu haji dari miqat badat. Kemudian tak ihram tu umrah dari miqat ahli Mekah. Memang tak ihram ahli Mekah. Dan tak tunaikan dengan amalannya umrah. Yang ikut haji ifrat. Yang kedua haji kiran. Haji kiran kita taswir dengan bawa di ihram ianya seorang dengan keduanya dua buah nusuk daripada miqat Nanggro haji. Rotino tak ihram maju ke haji dan umrah. Dan yama ianya akan amalan haji. Mana amalan haji rukun 5 boyu. Nak ukur-ukur. Maka hasil keduanya umrah dan haji. Sebab yang ni kita menglamla. Kau umrah keempat boh. Ya kita menglam 5 kita buat 5 guna. Kamu tepat. Kali daerah mendua. Dan jikalau ihram pun dengan umrah dalam bulan-bulan haji. Kemudian di pertama haji you golong tawaf ngan kana karina ni kira karin cik. Jadi kiran dua macam. Tak ihram maju umrah dan haji mesti go pemikat, kalau tak ihram pemikat umrah. Terus kena lah apa aku kiran gede. Tak pertama haji lah umrah. Kali pemikat, tak pertama haji lah umrah kali pemikat. Katruh gede. Tak ihram pemikat dengan umrah. Terus Mekah, you golong tawaf tapi. Dia urang pergi terus Mekah kemen ke. Buat tawaf. Iban. Kan tawaf murah ni tawaf kudu. Tawaf kudu pada tawaf kudu mio mikat murah. Tawaf kudu kau rukun pi. Hari terus ke Mekah kemen. Haji lagi tawaf. Alah, bak peluk janji rejit. Tapi mio kali ke tawaf dua boh giliran. Ha? Dah. Kali ke mulai tawaf gedung men ke? Yang dia peluk boleh haji. Ini yang berkarat. Tawaf kena hukum dia lepas hukum. Hai pun tawaf murah. Buku belum. Geram dengan umrah di miqat balak gonya. Yo gonya sebenarnya tamato ya. Rencana tamato. Tapi golong ke tawaf kita menghaji je kiran, tamato je kiran. Tapi golong mulai tawaf umrah. Dan haji sebaliknya Kiban salik haji ifrat pertama umrah dalam haji ifrat ni. Geram untuk haji. Kemudian lah tepat je umrah ayu wajah umrah lain tu. Ya je. Ya itulah dalam pertama. Dalam pertama ni dalam nusuk ke. Nyo kali pertama dalam nusuk haji. Ihram tu haji.
Terus ke dia pertama umrah tu. Tetap ifrat. Fil jadid, menurut pendapat jadid. Jadi hanya perlu umrah dalam haji menurut pendapat jadid. Atas raya je pertama dalam banit. Tak boleh je. Barang kecil urus sendiri. Enak lain. Jadi bati tu bayang pakai apa ni? Dari kau pakai raya dulu pakai apa tu? Jadi karena haji khususat tu. Watai kutu dumpu kutu. Haji pertama terhadap watai kena. Jadi dua buah surah kiran, tak heran dengan mandua laju pun ataupun tak heran dengan umrah pun, kemudian tak pertama haji. Yang kedua nusuk tamattu. Haji tamattunya bersenang-senang. Kira hana bersenang-senang. Sebab pakon, sebab ihram tetap dari pun tatamang mikat sampai habis haji. Ya. Tapi lantaran tak pugur ihram haji bamikat. Waktu tak ihram pun bamikat, ihram umrah. Ataupun tak bertepat. Tak bertepat. Dua-dua boh ihram bamikat. Ihram haji tak bertepat dengan ihram umrah bamikat. Jadi dalam arti hendak bermuklih-muklih. Yang paling ringan tamattu. 3 buah 2 buah kira. Gimana? 3 dah buah kira 2 buah. Masa. Ke 3 tawaf untuk 2 kan? Ke masa trip. Masa trip kan? Maka ada kun tamattu. Masalah ihram trip hana kun kiranya tamattu. Tapi walaupun pupun tu kamu dah apa buat. Ya tamattu dalam arti dia tak buat tak mendaya lihat kalau hana ihram. Tak payah dengan rumah tu. Hotel. Jit tamu senang-senang. Walaupun buat ringan. Kena dam je buat ringan. Kalau dah bubuk kan 2 buah je. Tawaf 3. Ya je kan 7 go tawaf. 7 go tawafnya 2 go tawaf je kan. Kan kebenaran tamattu. Karena pura kun je senang-senang dengan tinggal ihram bamikat untuk haji. Pai senang-senang. Iaitu jid ibu buat lagi buat ahli Mekah. Hana je pakai pegang dicop jid nyo jid je. Yang senang-senang kan ni. Nyo kira hana tamattu hana. Kan makna tamattu lebih mudah tamattu berbanding ifrat. Dari 2 buah. Tamattu kan mudah. Tamattu senang-senang. Senang-senang dengan masa halal. Mungkin belum kita matok ilmu senang-senang dengan hana payah ihram di mikat. Haji cuma tok. Dengar tiap haji cuma tok. Cuma tok hotel. Ye rumah di bubuk muda. Kabar? Kan? Hotel ni. Tu ada terus saja ihram kaji. Muno kaji pakai ni cop je dumpu je. Munyo kiran. Nak kerja kita daripada kiran mengatai berat. Mam tahu kita bokah. Hukum sih kamu tamah kira, hukum sih kan aja. Tai, hanam tamah dia tai bakudom. Kalau tai 3 tu tai. Kalau tai bakudom, tai ke dia ni. Umrah ya tu.
Jadi dalam arti daripada kiran mengata tamattu, mengata ifrad. Masa kitanya dalam ihram tentu trip. Belum tertama kenal ahli-ahli dia. Tahu orang yang ijak tamattu tu lantaran hai ke pelihara mah. Tukang gilit le boleh hidung. Kagaru ulai ya. Kata kalau saja garu. Dengan bawa ihram dengan umrah daripada miqat balad. Nah, kan? Dan diselesaikan daripadanya umrah. Berbuat ju tawaf, sa'i, kuduk, tawaf, sa'i, cungkur ju. Kemudian diincak haji daripada Mekah. Lepas tu biar leh. Nyo haji je nak ihram. Asal baik teruk tanah hala. Dah bergerak motor dari maktab, ni aja. Dari Mekah, saya baik luar Mekah, dalam kota Mekah ni. Ihram untuk haji. Jadi urang ihram untuk haji ahli Mekah di Mekah. Yang mikat. Bunyi untuk umrah yang payah tebi tanah hala. Wa afdaluha ifrad, yang utama daripada lebar cara tersebut adalah haji ifrad. Yang kedua haji tamattu sebab boleh buat, kemudian haji kiran. Yang kalian mudah dah buat. Walaupun kau yang buat ihram tetapi buat mudah. Maka ni buat je. Maka ni lepala. Haji tamattu lebut, lepala. Ni haji ifrad lebut tu dah ihram belum. Lepala. Wa fi qawlan tamattu afdalu minal ifrad. Dan tapi pada sebuah kaul tamattu lebih utama daripada ifrad. Nah, pendapat yang pegah tamattu lebih utama daripada ifrad. Karena awak dah umrah le. Dan lazim diati urun tamattu oleh dam. Si kameng. Gesia kameng, gesia ke wajib belah si kameng, gesia kameng. Baru syarat wajib kameng alla yakuna min hadiril masjidil haram. Uringan kan urang penduduk masjidil haram. Apa maksud penduduk masjidil haram? Wahadiroh bermula penduduk dalam itu siman yang bertempat di bawah 2 meralah dari kota Mekah. Ya kan? Penduduk dan haram. Urang yang hantu 2 meralah dari kota Mekah yang penduduk tanah haram. Yang punya urang yang berbuat haji tamattu kita bi uluai le. Ya, aku umrah. Kemudian kita halul jurang. Ya kerja jurang lagi berkah di kota Mekah. Kemudian waktu tu haji, jauh haji di Mekah, nyana wajib dam. Sebab, ya? Mukim. Awak pun ikut. Awak kerja inan, seperti hitam yang TKI ya, tenaga TKI, tenaga kerja Indonesia ini kan, Om Kabu kan. Pada masa bermukimnya itu kan nanti yang kolamnya masa kadang-kadang 4 bulan baru 2 tahun lalu. Jadi jangan kerja bina kontrak waktu tu di kementerian yang kayak kurang mukim. asal kita mau haji datang mau enggak kira kan? You don't know. Asal kata lewat mikat dengan Grodot, pun tak kerja, pun tak ihram, wajib ihram. Ambil kalau dah buat umrah. Meminta tamang yo golam musim haji, berarti wajib ihram umrah mentang.
Menyakat tatamang wate limuthim haji danyo wate katro haji ka wajib. Wate katro ke dalam Mekah dia ka wajib berbuah. Tak kasin dia gede. Tengok kasin ni noi kirim TKI. Tro gede kan kat lewat nyamikat kan tro Mekah. Wate katro Mekah kan ka wajib rebut. Nyan Mekah wate telekat wate lewat Mekah nyan. Wajib wajib ihram. Jadi minta jauh ihram minta jauh ke pu. Ke umrah. Kena matok. Minta ihram haji. Kaki ifrat. Kita lewat nusuk, kita lewat nikat tak iradah nusuk wajib ihram. Idanya hajihan daerah nusuk punya katru gede kan kapai rebu nusuk punya golom. Begina ya tasawur hana iradah nusuk udah yang kali kebubut. Kebubut haji ke jauh Mekah ke orang pula dari cana kebubut haji nya baru na iradah nusuk. Nya katanya kau wajib dah bubut nya katru Mekah kau wajib dah bubut haji. Apa golom dah bubut. Ada yang wajib ya. Ada katru gede kau wajib. Maka keung katanya mio kata rencana jauh Mekah karena iradah nusuk mio golom bubut nusuk haji berumrah. Mio kali dah bubut nya nah. Ini ada yang bicara ada. Cibibi ada yang bicara ada. Hana ni jana pilih doa haji kali dah bubut tiga. Makan hai bubut dok haji. Makan hai bubut le dah harim. Mana jadi ke yang kau? Entru terjaga entru hantar tawaf entru karim trong jinak ngau permoh tawaf kena berat satu ngau nyebut dah begini kan. Urang ke tak jai tenan. Kali lu tiga kali gede. Nah urang janjaknya lah apa ya. Tapi nyo kalau kita yang bubut nusuk ya TKI kalau bubut nusuk ya kau je bubut haji gede. Sama dengan yang kai radah nusuk lah jaknya kai radah nusuk bagi urangan. Gimana? Kita mau punya. Kita hal bubur di level bubur TKI. Kan sebab mana? Doku handele demang kena. Tangan orang kita yang rencana nak bubur. Bahkan ke pengut nah. Rencana ke bubur haji tetapi ke pegah ke kerja. Ini kaibah kerja kenan. Yang katakan aku tu. Jadi dalam arti ijit bubu haji mio katro gede kamu ayan lah kan. Hanjip ya katro gede kamu ayan tu nya. Sama yang jak wajib. Mio katro kau wajib dah bubut. Dalam bulan haji tapi terus dalam bulan haji. Nyo nak cerita terus kalau haji tanya puasa kirim. Dia kata hadiril masjid dalam. Yang tamatok, tancok tamatok katanya mana? Kalau wajib boleh nak kirim ke bukan. Hadiril masjid dalam. Wadakum baru fi asyuril haji ya apa lama. Wisati ala kuda min hadil masjidil haram wa hadiruhu min dunil maralatani min Makkah. Qultu ala saminal haram. Kan daripada Mekah. Hantu dua bermalah dari tanah haram. Dan tanah Mekah lebih luar dari tanah haram. Kota Mekah nak patah-patah roh itu. Tanah haram nak patah roh. Tahu haram lebih luar daripada Mekah. Tanim kali ke? Itu luar tanah hari Mekah. Sebab Miss Pala negara Mekah dah. Woi, maksajin kali Mekah Mukarramah. Karena senang-senang jalan dengan gugur kembalinya orang untuk ihram dengan haji daripada mikat jalan roh. Kengki kena tematok di antara dua bonusuk ya. Gila kena tematok. Maka nama aturan lahi pariam je kan tenang-tenang. Serta walau ramadunahu karena mutamatnya anjing. Kenapa betah-betah nah? Hina Mekah Mina dari Kuala Lumpur
Gimana? Belum mak jenah haji dia pakar. Keluarnya juga mikatkan di rana yang berlandi juga pakar. Kan di sini orang kitab nak pergi sama masyarakat. Ni Mekah ona bataji haram ona bataji. Duna marhalataini. Mimma kata qultu ala sahnal haram. Lama ni luar tengah hari sebab kena wa hamlu ala Makkah aqallu tajawudan min hamli ala jamil haram. Tak tanggung ayat di atas Makkah nya si kurang-kurang nisbah tajawud ketimbang tak tanggungnya Masjidil Haram di atas seluruh tanah haram. Berarti Jami'il Haram bukan luar tanah haram. Lagi pukun Mina sebahagian Mina tanah haram. Nah? Sebahagian ni tanah haram. Ujung-ujungnya. Tapi kami ni apa trip pun lah yang jauh lam yang ke Mekah ya. Mas Bajen pun Mas Bajen pun dah ni. Yang dua. Mak Bajen ni. Ya, boleh Mekah ni pergi tanah haram. Ada luar tanah haram. Mekah salah peluk kan. Dalam luknya lembah yang Mekah mak lembah Mekah kata tu dicek ke dia kan jarualnya je tu tanah haram. Dan syarat wajibnya lam bahwa terjadilah umrahnya dalam bulan haji pada tahunnya ya ni kalau drone ni jak orang Arab lambulan Ramadan. Bulan Ramadan kalau tamang tu haji. Kena buat umrah. Ni di tenan, ni pre-haji. Ni mutham dalam masjid, ni pre-haji. Hai mutham baik drop. Kabe bisa ke? Terus haji. Nalai buat umrah dan buat umrah kali umrah bang. Era macam nang haji, dia buat haji. Nya nak kenang dam. Tamadok sebab kawan tak kawan tak haram. Mangkal lam tu haji haram. Nyan ifrat haji ke? Kan haji ifrat. Ni telah lain ifrat ha? Ifrat haji. Haji tau dia. Tak ifrat haji dalam tempat tu 6 tahun. Tak ifrat haji dalam 1 tahun daripada umrah. Umrah kali dia perempuan macam boleh. Nya nak kena kidam. Haji kan nak haji perai kan. Tamatong dia tak awak dah umrah. Memang ke lam tun. Haji yang kena awak tak buat umrah, menyo lam tun nyan tak buat nyan haji tamatong yang kena dam nyo haji tamatong ana kena sebab syarat yang kan. Syarat kena dam dia tu tamatong bisatin walal mutamatte bisatin berkiranya mutamatte cin. Udang ifrat haji kira mutamatte cin. Sebab kali buat umrah ayo golom tunian. Dan dengan syarat bahawa tidak kembali ia bagi ihram haji kepada mikat. Ya, dia kata dia amlam ataupun biru lali dalam tak ihram tu haji nak tak lali. Dia kali tajak ino tak ihram dari biru lali tak di Madinah. Tak berangkau biru lali, tak berangkau Mekah, tak ihram di biru lali untuk umrah. Di Rabu umrah tak walau Madinah. Tak ihram untuk haji. Ya nak kena dam ci. Dia tak matok ci kira. Tapi
Kata acok ihram dom biru lali. Kampung tu. Baik tanya punya tajak pun ke di Madinah. Mati biru lali. Gelombang pertama biru lali mikat. Yang gelombang kedua Mekah lantung Yang lam ikat. Atau yang nanti dengan mikat. Nombor dari mikat. Yang satu dengan mikat teman. Waktu wujubid damil ihram bil haji. Waktu wujubid dam ihramu bil haji. Dan bermata watai wajib dam. Bermula watai tamang wajib dam. Kalau dia tak ihram dengan haji. Yang kerja ke? Dia tak ihram dengan haji. Terus ke dia minat tak sedam you jijit. Kau wajib lah. Karena dua buah sebab. Tengok kali tak ihram dengan tamattu, kali tak ihram dengan umrah, kali tak bubuk umrah. Kemudian tak ihram haji. Yang kaitan mengutai wajib dah. Kasar tamattu. Tapi walaflah dibuh yaumun nahri. Yang utama tasyidam baurora. Baurora ya. Kabar tu baurora ya nanai bauru dah. Kenapa tak tiru? Mai tayo bayar demeng tasyidam baurora. Yang sebenarnya tahu idih dihukum dia apa? Malam hukum dia apa? Wajib bunga, lidam di Muzdalifah, dam di Mina, ru baca marah Ka'bah, rom baca marah Ka'bah, cukup sedap je. Nian dia Mekah, tawaf, dah pun berangkat Mekah tawaf sedap pian ada pati je. Benar ciu deng injak, rumput jak kena tajam-tajam. Ni orang kami doa mendung kan, nena. Tepui balik orang doa. Fa najazahu fi maudhi. Fa najazahu fi maudhi sama asyarata ayamin. Salah satu fil haji tustahabu qabla yaumi Arafah wa sabatu idza raja'a ila aliha fil adhari. Maka jika lemah ianya seseorang daripada dam, itanya orang tak tiadam bak inan bak tempat dan harimnya. Fi maudhi tempat je itu tanah harim lah. Tempat sedap tanah harim lah. Karena hadiah apa ya? Khusus pada tanah harim. Kalau hadiah sunat, hadiah sunat, hadiah wajib. Khusus pada tanah harim kena hadiah. Maka kurban pada tanah halim. Beda kurban hadiah. Dia bagi orang itu deh, nak sunat tiada kurban, sunat tiada hadiah. Yang sunat tiada kurban, naya no. Yang kita tanah hari. Bila tempat. Jangan lain numpuk taban. Maka pegang orang kirim hadiah. Dia tak kirim peng hadiah. Kalau hadiah aku suruh tanah hari ni. Di tanah hari ni. Maka dia tak kirim. Mana tempat dia hadiah ni? Kurban pada pada orang tadi. Punya hadiah ke dia? Tanah hari. Maka kirim peng si kurban dia. Ya. Kan kurban hadiah dia. Suruh tanah hari. Bagaimana? Haidam bu. Kan dia cip. Pagi hadiah apa kurban dia hadiah. Dasi kurban dasi hadiah dia kah hanjit berdengar hina kan dasi kurban no dah berdengar dia je tempat tang kurban dia kan yang berlalu berah tak kirim peng ke dia Mekah tak kirim hadiah tak yublo tak wakilah sejinya hana kira hana dasi kurban apa hadiah hana wajib di tempat di padra tu
Oh, nak kritikal ya. Apa hadiah memang di tanah haram. Karena bawa suruh hadiah khusus tanah haram je. Maka dam-dam yang geyuti ke hadiahnya, yang wajib pada tadi di tanah haram. Haji tadi kampung tu. Yang kemunyo hana no na lepang no kampung jadi kameng. Yurum pelada kameng. Puan pe kameng baru mona. Ini mai no na lepang. Nyan sama. Haji ti dam kampung. Gi puasa tipduh ro. Leuro di sini. Nyai mesti sini leuro. Sunat ya kalau murah Arafah. 7 ro wate kagwo kepada keluarga menurut pendapat Azhar. Yang pu wajib pu mesti puji. Bapak gi dalam Quran lagi kan? Fasiyamu salasi ayyamin fil haji badal ihram bil haji fala yajuzu taqdimuhu ala al ihram bi khilafid dam. Ila tu biniyati fala yajuzu taqdimuhu ala waqtiha kasalah wa damu. Sunat ya kalau tu orang Arafah, puasa haji, puasa bulan Arafah. Ke tempat penuh kaitan mong kan? Mantan ihram, mai tanya pajan doh, pajan nan rupa puasa bulan Arafah. Tara urang Arafah. Ya kalau urang Arafah yang nak puasa. Kan jina punya tanya ke iba tengok Arafah, orangnya iba. Orangnya baru tani ke mana puasa dia bro kalau Arafah. Tiga orang orangnya baru tani ihram tu haji. Baru wajib dam. Jadi ada pak pedal dia. Nampak buah pedal lah. Puasa apa tadi? Puasa ihram, puasa dam. Puasa dam. Gagal dam. Gagal dam. Demoh daripada dam. Gantor daripada dam. Gimana tahu boleh kan jinan kau? Mio nan tahu apa? Mana ni tahu? Kita puasa inan, nah. Hanya puasa di rumah, masih puasa berjalan, ha? Kita ni mukim Mekah, yang ke puasa Mekah. Yang pendapat Azhar, pendapat yang mutamat. Nah yang pegah, waktu kami selesai debu haji, mana wow kampung, waktu kami selesai haji, yang kau kampung kira bertanah tahu. Pendapat Azhar yang mutamat, tiba-tiba kata tahu kena puasa. Wa yundabu tatabu salah sati dan disunatkan akan memiring leuro yang puasa ini. Wa kadza sabati dan menancit disunatkan akan memiring 7 huruf yang puasa kampung. Jadi dua lega sunatkan. Yang pertama tak puasa leuro sunat you golong ro Arafah. Mana merupa ke leuro Arafah? Bukaji tidak haji. Yang kedua sunat bumi dereng leoronya. Di kiban cara tanya. Kita tanya menyotani pebut sunat, ye cidai. Tak pakai ihram tani ajo ihram. Le pajam rangkai ke Arafah. Tengok ro 8, ronyo 8. Tengok ronyo 6. Limong dah, bak limong bayar. Bak limong bayar dah. 5, 6, 7, 8 mengata puasa. Di balik mang ju tani ju. Dapur malam ke-6. Malam ke-6 ju kalau pajat tani ju ihram dah. Masjid dah puasa tengah. Dah puasa tengah. Mangat kaji dah puasa, masjid dah puasa mana tani ihram. Sebab baru itama wate dam. Jadi menyodam itama wate dengan ihram, gelantau dam itama wate dengan ihram cit. Kan nyata lemah daripada Adam, pajan terjadi.
Kalau berani ayam ah. Di mana pada tu? Ikan apa yang ni? Kadang dulu peng nang dah pada buka peng nang tak. Ngop kebudam ke rumah dengan dah boleh kadang. Kali mau. Kecuali nak pemasukan ni dia Dia. Nah, wajib. Gimana? Sini nak baik. Kalau wajib. Wajib kirim. Mana wajib kirim baik. Yang betul komodita. Kalau kita bagi no kan lagi na, bagi no hendak trip kirim. Ngapain nak dapat DM? Nak kaya, nak gitu. Nak dapat DM. ATM internasional. Yang tak kira napeng. Yang lagi nak lempuh tu yang pun. Yang nak je apa berapa. Kabuk kau. Yang peng lambeng lah. Lagi dalam mah. Nak kalau gop yang kira lemah. Tak kira. Gaya apa yang boleh ngabuk. Bukan, you know ya lah mandar rumput. Yang berdamailah. Ni dalam dia udah berangkat. Do kedai kan, di Gunung Tulija ju pasal puasa ke malam. Malam di Gunung, pasal puasa malam. Pada puasa malam. Rumput. Orangnya habis urang dah cerai kan puasa. Habis urang dah cerai, ni wah singa pulang ikut. Rumput dah mati. Yang giban. Yang berapa ya kata? Kata kampung. Maka benar pendapat yang mutamat bahawa suku pekerjaan, bahawa suku seorang latih berkanji oleh bawa di tapri watai kata puasa ini. Ini puasa kampung ke puasa kata. Berangkut di puasa ini. Anak watai di puasa ini. Tak kata kena, tapi wajib tatap pri. Lazim tatap pri di antara puasa kata dan di antara puasa 7 orang, puasa alih yang 7. Gimana? Kadai leh. Euro tak free. Nyangka jati urang tematok wajib dam. Jati urang berat wajib buang. Jati urang karen walal karen damon cit kadam tematok. Dia dam urang tematok cit. Jadi urang buah jikiran wajib dam cit. Tabal lagi dam haji damat. Tematok. Dia urang pulokun tak bawa kamang cit. Aku le urang ni. Urang kampung. Burtu lon tamah. Dengan syarat bahawa bekna ianya min hadirin Masjidil Haram. Apa lagi syarat bataman? Tamat no. Demah nak syarat tak kamu umrah tu biar juri haji dapat kiran kan? Malah baca lah mentang. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi marji' wal ma'ab.